Howard Magudu ngibikelela ingilesi bakadushe ne azalana engihlupheka lana ngasebenza emayini minyaka imali yami ngayitholi ngifuna ukuqaqa imali zakho umuntu omdala kodwa manje ngifikile lana ngolosibili this week ne ngifuna ukuqaqa imali zakho ngifuna ukukhululela imali osebenze for iminyaka kodwa waphuma ungenayo nesent awungenisele baba usebenze more than 50 years yes baba emayini usebenza waphuma uze ungena nix ungenayo manje bethi imali bayifaka namanje basayifaka abakaze bakunika nesent since waphuma emsebenzini uthatha ufakwe kule office ukhusha ufakwe kule office uphume kwile uphume kulena kuthiwe enathetha nalo umakhulu basi ukhulume nalo akho into yenzekayo baba uhlupheke ngathi umuntu ongazange asebenze eish kodwa ubusebenza eish usebenze for 50 years 50 years usebenzele mine kodwa until today akho nesent abake bakunika yona ngilamba njani siyaxabana sendlini unkosikazi asezwani manje anisazwani nonkosikazi total nami ngicabanga mangithi nje umshiye ngibona bangithini because nilwa every day akakhona imali zangu uyithola uyamtshela uba imali zangu uyithola uthi busy namantombazana le yebo kunjalo mayikuthuka zakuthuke naphambi kwabantwana njalo baba ngathi uyambona hesh uthuka zakuthuke naphambi kwabantwana athi utatweni wahamba wabuya seyingenalutho edle imali zonke wena yikho nesento wayidlala tomorrow yebo mfundisi ngo 10 o'clock ekseni yeah uvuke ubheka ifoni yakho uthi mawusithi iyobe seyingene ngaphakathi mfundisi ngakhuluma naye ngithandazela na manje imali zami ku12 thatha 7 days manje ngiyabala ke